Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa sibuke incwadi yevangeli elotshwe nguMateyu umpostoli isahluko se-17 ivesi le-14 kuze kube ama-20. Kwathi kuba uJesu afike esixukwini kweza kuye umuntu waguqa phambi kwakhe wathi, Nkosi, hawukela indodana yami ngokuba inesifo sokuwa. Isihlupheke kakhulu. Lokhu iyaye iphoseke emlilweni kumbe iphoseke emanzini. Bese ngike ngamisa kubafundi bakho kodwa bahluleka ukumphilisa. Waphendula-ke uJesu wathi, yeka isizukulwane esingakholwayo esibi, koze kube nini nginani na? Ngonibekezelela kuze kube nini na? Mletheni lapha kimi. uJesu wayese ukhuza lomoya, laphuma-ke idimoni, wasinda umntwana. Base beza kuye ngasese abafundi bakaJesu bathi, yini ukuba thina sahluleke ukulikhipha na? uJesu wabatshena wathi, kungenxa yokungakholwa kwenu. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, uma beninokukholwa okungangenhlamvana encinyana nje yembewu, beniyakuthi kule ntaba, sukuma lapha ugudluke, isuke, bese uyayibeka kwenye indawo. Bengakuba khona lutho oluyanehlula ukuba nilwenze. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba. Ubaba osuka aye kofuna usizo, unengane enesifo sokuwa. Uyingozi lo mntwana ngoba kwesinye isikhathi uwa awele emlilweni angasha, o awele emanzini angagwiliza. Kahle kahle lo mntwana ufuna ungathi kungaba khona umuntu ohlezi enaye. Funa sengathi ngaba khona umuntu ohlezi emqaphelile. And so abazali abakwazi ukuphila kahle, abakwazi ukwenza zonke izinto ngoba kumele bamhlalele, babheke, baqinisekise ukuba uright. And leso simo sisenzeka namanje kubantu abaningi. Akukho okuningi abakwazi ukwenza. And so impilo zabo abazenzayo bayenza baplane around impilo nesimo ababhekene naso ekhaya. Ngiyafisa ukuhamba kodwa usibanibani ngizomshiya nobani. Ngiyafisa siye endaweni ukuthi kodwa usibanibani akakwazi ukungena lapha. So into yokuqala evuka kumina inkonzo yokuthanda umuntu uzuyinikele ngakho konke okwakho kuyena. Sacrificial love. Ngifuna ukwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi usibanibani uright, uvikelekile, uphephile, la ekhona ukuthola konke akuswelayo nakudingayo. Lento uyibona kubazali abasanda kubeletha. Into yokuqala abamele bacabange, umntwana uzoba njani? Udleni? Angikwazi ukuhamba isikhathi eside ngeke eduze kwami. Angikwazi ukumdedela ekhala ngingekho naye. And seyikhona lento yokuxakaniseka nokufisa nokufuna ukwazi nokuthi ngingasilungisa kanjani isimo. Ngithanda leyo nkonzo. Umnako, ubuntu. Kuyenzekani ithandwa zami ukuba abanye bayenze le nkonzo baze bahluleke endleleni? Yes, kuyenzeka. And kuyenzeka kube nzima for bona.
ikuphi esikwenzayo njengomphakathi ukusiza ukuthi namhlanje asambeni sosiza uhlale naye lo muntu isonto lonke over the weekend for few hours mshiye nami akube yimina engizokwenza something ngeke ngikunike few hours uke wenze okunye ofisa ukwenza inkonzo yokuthwalisana inkonzo yokusizana ngicela namhlanje umntwana akagadwe yimina wena ukuthi ukulala ngibonile awulalanga izolo ekhala kulungile somenzela ibhodlela ngicela agadwe yimina ngicela wena uhambe uke uyophumula inkonzo yokwazi ukuthi usizi lwakho usizi lwami umthwalo wakho umthwalo wami ngiyithanda leyo nkonzo enye into engiyibuka ngiyithande ubaba usuka ayofuna usizo athi angafika kubafundi bahluleke wenze njani muye endaweni la oyitshela khona ukuthi uzosizakala kodwa musufike khona ungalitholi usizo olidingayo wenze njani musufike la uyitshela khona ukuthi la sekuphelela konke kodwa ubuyele emuva ulambatha so ngibuka lo baba onhliziyo yakhe idangele ngizomenze njani umntanami mhlambe bese ngimtshelile ukuthi mntanami namhlanje ngikisa lapha for the last time and uzosinda mhlambe sengichithe imali eziningi and yet bayahluleka ukumsiza uphila kanjani with that sense of disappointment fana nomuntu ophuma eksene eyobheka umsebenzi abuke utholile no ahamba ayo-aplya athenga amaphepha ahamba ayo-photocopy athenga amadata athumela check utholile no and so abanye baze basaba ukubuza hayi sozwa ngaye mesiphendulile sozwa ngaye asimyeke and omunye azathi abekho interested not ukuthi abekho interested bayesaba ukuthi bazobuza bathini abanye bahamba ama-interviews balama interviews vele sebenabantu babo thina siyaphelezela asazi and so aphoxeke namhlanje phoxeke ngakusasa phoxeke ngesonto elizayo gcine sedikibala bari ngiyayithanda inkonzo kalo baba akadikibali uyajesu ngqo uthi ngile kwabafundi bakho bahluleka umntana uyagula angikwazi ukubuyela naye emuva ekulesi simo uJesu sabuka abafundi bakhe abuke lo mntwana athi kodwa lesizwe sinjani kenimuzwa i-frustration kaJesu uyakuzwa ukuphatheka kabi kwakhe ukudinwa kwakhe ukucasuka kwakhe kanti ngimele ngibe nani isikhathi esingakanani wayengihlulwa into elula kangaka yazi yathusa lento umucabanga ukuthi uNkulunkulu kunezinto asinike zona ngoba esethemba kodwa thina siyahluleka ukuyisebenzisa ngendlela siyahluleka ukusebenzisa nokunikeza ngendlela uNkulunkulu asinikeze ngayo sincamela ukuthi izinto zigugele kuthina zibolele kuthina kunokuba omunye umuntu ayithole ingozi leyo nto Jesu yambiza umfana and uyamsindisa kodwa ubaba usejabule manje uyazi ingane yakhe seyiphilile kodwa abafundi bakhathazekile kungani wena Nkosi ukwazile kodwa thina sahluleka
and abanye abantu banaleso sifo ukuthi uma kuhluleke mina nawe hluleka, ngoba fanele sibukeke njengezehluleki sobabili. Bambalwa bathi akuzame mfowethu usikhiphe sobabili kulolu daka. And so uJesu uthi nihlulwe into encane, ninokholo oluncane, analo ukholo, luphi ukholo lwenu? So kunezinto uNkulunkulu athi zizokwenzeka empilweni zethu uma sinokholo. Kunezimangaliso azozenza empilweni zethu uma sinabantu abakholwayo. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuso sizivikele, isikhanyisele, sinika amandla negrasi elivela kuNkulunkulu uSomandla, uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke ngizokwenza namuhla ngizokwenzela ukukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemikhuleko nangemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela, ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngoJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.